قایش و دولتا ترک دبیجه آشتی و بحثا اگربستید که وای کمکجیه که دن پیکانیه بوان گوتنان مالباتا کسین کمکجیه گونده برخبوتانه کوبانه شهید بونه ایشا خوانین زمان مالبات دبیجه اف کسین گو شهید بونه سیویل بون دمالا خود بون دولتا ترکا داگر کرد کمکجی بسری وان ده پیکانی ام وی که قبول ناکن دوی ترکیه وره چه ساکرن مسلمانة چیه؟ نه مسلمانة هنا بكسكوي مسلمانة ابن الكلب جواد بي كرداش دانزده ایستان مریکا راسی خوال خطینه لا قيسبونه مي قي امن اما بس بعرف جوار رجعلكم شد بيجي مع البي كوشك ابن الكلبه 16 كلبه هنا شهر قيسكوي من واتي جيراد الشوندن سابق داردي برشبونه هو تعفر داردي شو تعفر اللي وري لعب سيدات النذور لعب سيدات شيخ ناصر النذور لا استرق رقوز النذور هون مري بسموم مبوم على اساس دولت تركي اگربس شيكر بو قتل عام كمازه شيكر قتل عام جي عم بين نحكي سمك شهيد خسند دجي هنا بريندار بالمستشفى دانه اگربس خانه سكنات التل زاروك دخل مالان دخل نخم خايم يعني متخاذ بالسكنه دولت كيش ببيدن انه بنا كم كجي شيكر